samom kraju ljetnog prelaznog roka Hajduk je dobio iznenađujuću ponudu od strane belgijskog kluba. Trener Ivan Leko i Gent poslali su ponudu u iznosu od 4,5 milijuna eura, što je Hajduk samo odbio i odmahnuo rukom. Hajduk smatra i procjenjuje Rokasa Puksasa na više, to je smatra da će ova sezona biti njegova najbolja sezona do sada. Hajduk je to samo odbio, Gent se povukao i to je to. Što se tiče Rokasa Puksasa, svi znamo kako je krenuo u ovu sezonu. Odlično stvarno sezona, ni snova za početak od njega. Posljednju utakmicu 2 gola je super zabio. Prošle sezone, nažalost, nije korišten. Ne znam zašto mi je korišten, jednostavno Gattuso ga nije koristio, nije ga vidio u prvih 11. Međutim, ja smatram da smo ga mi koristili prošle sezone da bi možda čak i osvojili. Koliko god to suludo bilo, falilo nam je na kraju dva boda. Malo je bilo. Malo nam je falilo. I treba nam takav igrač u sredini terena kao što je on, koji je dobar u duelima, koji će odnijeti loptu s glavom, koji ima dobar šut. To je Rokas Puksas. I Hajduk procijenili njega na više od 7 do 8 milijuna eura. Prije par sezona njegova cijena je bila negdje oko 5-6, moglo se dobiti negdje 5 milijuna eura. Smatrao kako Rokas Puksas definitivno mora ostati do kraja sezona u Hajduku, njegova cijena će rasti, to je sigurno. Treba vidjeti sada kako će do zime odigrati. Možda na zimu dođe neki veliki klub sa velikom ponudom i tu Hajduk nažalost će morat presjeći, pošto se ovaj ljetni prilazni rok nije baš uprihodilo kako treba. Prodan je Prpić, to je jedini dobar, ajmo reći, izlazi transfer ovo ljeto. Uremović nažalost nije dobro prodan, u smislu da nije utržišten kako treba. I dan danas ne znamo koji je razlog njegovog odlaska, ali kako mediji i drugi ljudi navode, nezadovoljstvo. Međutim, ja tu sumnjam da je nezadovoljstvo, prije smatra da je to prisila. Međutim, meni bi glupo bilo takvu stoperčinu prodati za tako mali iznos u ligu koja je nepoznata, realno nepoznata od Europe, i teško da će se on tamo izgraditi kao igrač. Nego da se mi vratimo na Rokasa Puksasa. Rokas Puksas jednostavno i sam rekao da on želi ostati u Hajduku dok ne vidi, dok god ne dođe neki klub koji ima plan, strategiju razvoja za njega. On će ostati u Hajduku, neće ići i naravno dok god ne dođe neka dobra ponuda sa tog kluba za Hajduk. 4,5 milijuna je malo, Hajduk je odmahnuo rukom i odbio je. I to je to. Šta mislite o ovoj priči? Smatrate li kako je belgijski klub ponudio malo i procjenjujete li Rokasa Puksasa puno više, ili smatrate da je njegova cijena 4,5 milijuna eura realna u ovom trenutku? Mi se vidimo u sljedeći video, a vi mi napišite u komentar šta mislite, a do tada lijep pozdrav svima.